Christigi mingda tabi ribbon koi mayambo amuka hanna. Christian Living Ministry YouTube channel Manipuri Sabbath School Studies ki behalf tagi. Welcome tawzari ishor na ekhoibu hapta chuppa loina biraga ngasi anauba hapta gi anauba para asibu ekhoibu nainanaba khangminanaba ishor na ekhoibu matam pibiba asimak ekhoina ishor bu thagat chasi aduna ngasigi para ase ekhoi naina minnaningai gi damakta ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯔꯥ ꯇꯔꯨꯛ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 6 2023 second quarter ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ The Hour of His Judgment The Hour of His Judgment ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯕꯤꯆꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯆꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜꯕꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯕꯥꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯚꯔꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯣꯊꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯔꯣꯃꯟꯁ 13ꯒꯤ ꯚꯔꯁ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯔꯣꯃꯟꯁ 13ꯒꯤ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯁꯤ And do this, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far spent, the day is at hand. Aduna masise khanglaga, matam ase khanglaga. O hauzik che aikoina tumliba adudigi haugatlakadaba matam oikre habase nakoina khanglaga masi taw haugatkhro hai maramdi aikoigi aran khubam ase aikoina hanna Christian oisinlakpa adudagi aikoina ishorbu khangluba aduda aran khubam ase nakkhre haibadudigi haujikna henna ka haujikna henna nearer naksin khrabani habase khanglaga tumba adudigi haugatkhro hai aduna ahing ase chatkhre aduga ꯅꯣꯡ ꯉꯥꯜꯂꯛꯄ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯣꯃꯟꯁ 13ꯒꯤ ꯚꯔꯁ 11 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12ꯗ ꯑꯄꯣꯁꯇꯜ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯑꯋꯔ ꯑꯣꯐ ꯍꯤꯁ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯪꯒꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯐꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯅꯪ ꯇꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯐꯥꯏꯌꯔ ꯎꯃꯪꯗ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯌꯦꯂꯣꯁꯇꯣꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯄꯥꯔꯛ ꯔꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡꯅ ꯎꯃꯪ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯆꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃ ꯎ ꯄꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯃꯁꯦ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯂꯒ ꯎꯐꯨꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯊꯠꯇꯨꯅ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯗꯨ ꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯔꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯎꯐꯨꯟ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯀꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯒ ꯀꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅꯒꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ 3 baby birds under the mother's wings ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯎꯆꯦꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯡꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯕꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯖꯥꯠ ꯖꯥꯠ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯗꯣ ꯃꯥ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯃꯥ ꯍꯤꯡꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯎꯆꯦꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯤꯡꯁꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯒ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯤꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣ
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯛ ꯔꯦꯟꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯅꯁꯨ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥ ꯈꯥꯡꯂꯒ ꯁꯤꯕꯤꯈꯤ ꯄꯥꯄꯤ ꯑꯃꯗ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯗꯟꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯔꯒꯗ ꯆꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯁꯤꯕꯤꯕꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯁꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯥꯞꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯤꯡꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ God's mercy and forgiveness ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯛꯄꯤ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯅꯁꯨ ꯎꯠꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ Revelation 14ꯒꯤ 6-7ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯕꯤꯆꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯦ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ we must proclaim ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯕꯤꯆꯥꯔꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯄꯥꯎꯁꯦ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯔꯥꯁꯦ ꯇꯝꯕꯗ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯠꯖꯃꯦꯟ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯋꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ isn't it a future event judgment ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ future event ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Daniel chapter 8 ꯑꯃꯁꯨꯡ 9 ꯑꯁꯦ ꯇꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯁꯦ ꯖꯠꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒ cleansing of the sanctuary haiba asiga kari mari leinabra wayel bichar tauba haibaga laisang sengdokpa haibaga kari mari leinabra ko aduga prophecies about the time of the judgment laklamdai wayel bichar lakdore haibage prophecy ase ishorna kari pi bibra ekoina 2300 days numit lising aniga chahum aduga 70 weeks hapta humbudra aduga the last week akonba hapta haiba sing ase karira aduga ꯃꯗꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗ ꯖꯠꯖꯃꯦꯟ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯔꯒꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯁꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯈꯪꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯈꯔ ꯂꯨꯅ ꯆꯪꯕ ꯄꯔꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ the cleansing of the sanctuary laisang sengdokpa haibase karira haibada ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯖꯠꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯕꯨ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯔꯒ ꯄꯨꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ Revelation 14ꯒꯤ 7ꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ The time has come for God to judge all people ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯋꯥꯌꯦꯜꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯌꯣ ꯏꯁꯣꯔꯕꯨ ꯀꯤꯌꯣ ꯏꯁꯣꯔꯕు ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯋꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔꯒꯤ ꯃꯄꯨꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯅꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Daniel chapter 8ꯒꯤ verse 14 ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ kari hai unto 2300 days then shall the sanctuary be cleansed numit lising ani ga chahum gi matung adu yoraba kanda laisang adu sengdokani haina Daniel nipan gi taramari adu de ibi
hoi Jew singi wakhalon da makoina cleansing of the earthly sanctuary ase makoi phajana understand to understood to makoina gyan tai laisang sengdok pa haibse karira haibse akoina Leviticus 16 adudi yeng makanda day of atonement haina makoi gi sanctuary service aduda yaw katla ga chahi gi daily sacrifice adu tore hairaga hojikti chahi yorak pakanda day of atonement haina chahi amada amarak high priest aduna most holy place aduda changlaga adu khiklaga laisang gi pap pumna adu sengdok pagado makoina aduma understand the way Jews sing gi wakhanda so aduna earthly sanctuary sengdok pase day of judgment adu wayal bichar ne madugi numit ta karigumba miyoi sing aduna magi pap adu haidoktrabadi pukning hongdrabadi high priest aduna thorakpa matamda makoi gi pap adugi dandi ase phangbani Israel macha singna adugumna Daniel nasu earthly sanctuary sanctuary cleansing gi laisang ase sengdok pa ase krino haibase ma gyan di tai masi judgment ne wayal bichar bu ne haibase ma gyan di ta pane Daniel asina so ngasai gi Jew sing aduna day of atonement ase cleansing of the sanctuary ni masi chahi amada amarak lakpani masi bichar gi numit na haibase khangbagumna Daniel nasu cleansing of the sanctuary Daniel 8:14 atuda sanctuary sengdok pa haibse bichar hoba adubuni haibadi ma khange adubu Daniel na khangdabase ma na confused tawse krira 2300 days haiba kon numit lising ani ga chahum chang madugi matung da haibase masi numit lising ani ga chahum 2300 days haibase karai dige hobra karmaina tawbra haibdu Daniel na khanglamde aduna Daniel 8:27 aduda masigi Daniel 8:14 da numit lising ani ga chahum yorba kanda laisang asi sengani haiba kanda Daniel na gyan tadre Daniel 8:27 da paba kanda Daniel was fainted and was sick for several days numit kaya Daniel ase 2300 days ado gyan tadabagi ma one tharaga naraga numit kyani laiki haibada aikoin uba phange aduna hojikte Daniel 9:21-22 da lakpa kanda sargadut Gabriel haiba the angel Gabriel aduna laklaga Daniel bo masigi 2300 days ki prophecy asi oi gadapani ko haibado takpi haibasi so aikoina Daniel 9:21-22 aduda uba phange aduna Gabriel aduna 2300 days ki prophecy ase Daniel da phajana takpi ki Gabriel aduna sargadut Gabriel aduna Jishu Christana karamba matamda mahaki earthly ministry ase taibang pan asida haugadra aduga karamba matamda Jishu Christana sigadra karamba matamda Jishu Christa ase baptize tawgadra habage exact that thangai sengna taseng ba tarang ba thorakadaba chahi adu chapchana angel Gabriel aduna 2300 days prophecy asida Daniel bu phajana takpi khibado aikoina tamba phanggadore aduna masi se laisang sengdok pa hairaga asigi matamda Jishu Christana baptize tawba asigi matamda Jishu Christana amuka siba adu gospel na gentiles asat ki ba haibase mayam ase kadaida amuka masina aikoi bu kadaida point tawbi bra hairaga masi mathang lakbaduna horende ishor gi wayal bichar sarga gi sanctuary adu sengdok pa bichar hoba matam adu asine habado direct oina point tawrakadobani haibase ngasi gi Sabbath school na aikoi bu dum utpiraga laye aduna Daniel ngonda ishor na haibi base ngasai gi sargadut aduna haibi base heavenly sanctuary hojikte earthly sanctuary natte taibang pan asida leiba Israel gi matam da leiba Jews gi matam leiba laisang sanctuary adubu natte adubu sargada leiba laisang adu sengdok kadori masi sengdok kadori base karai dagi sengdok kadabra harga based on the sacrifice of Jesus Yeshu Christ na miyoi bagi damakta I targa cross the I targa taibang pan asida sibi khiba adudagi based tawraga madugidagi thorakpa results sing adugi makhada hojikti judgment bichar ase chathagadore haina Daniel bu ngasai gi angels aduna phajana sengna takpi ki aduna judgment haiba ko ngasai gi cleansing of the sanctuary laisang sengdok pa haibse karira haibse aikoi nauji khangadabadi it is nothing adubu masidi supnadagi ishor gi judgment ishor gi bichar adu haukre ishor gi bichar ase lai haibadu obune the cleansing of the sanctuary means the judgment of God has begun haibse aina sumaina haizening bane Okay, hojikte aikoina cleansing of the sanctuary laisang sengdok pa haibse karino haibado khangkre masidi ishor gi bichar haukhre haibado khangbane
adu takpibani adu oirabadi 2300 days hairiba numit lising aniga chahum hairibasi karino masigi prophecy sin taklibase karino haibda aikoi samlapna khre yengse loinamak details adu cover tawba ngamloi adu oirabasu ngasigi maru oiba point sing adu aikoi ni yengminasi Daniel chapter 8 ki verse 17 19 amasung 23 26 adu di yengba kanda masigi 2300 days haiba numit lising ani ga chahum haiba gi prophecy se Daniel gi matam da thorakadaba natte ko madu adubu masidi for the end time akonba matam da lakadabani haina takpi ki Daniel gi matam da natte ichin inausing asem phajana khangse masi se Daniel gi matam da thorakadaba prophecy natte 2300 days se adubu aroiba matam da Daniel gi tung da thorakadabani haibda akoina very clear oina Daniel 8 aduda akoina shmaina uba phange adubu mi khara na ngasi Christian ayambana ko some argue that the 2300 days are literal days haina makoina argument asi tawbani numit days hai krabani na numit lising ani ga chahum as a literal oina numit ne 1 day 2 day 3 day haina pagada bani hain mi khara na argue tawe as a literal days oina aduga masi se makoina khangbagi makoina thajabagi matung inadi Daniel 8 ta hairi base masida ngasai gi little horn haina amuka thorakpa adu horen aikoi khara su tamgane little horn haina thorakpa ase kanara numit lising aniga chahum ase aikoina Seleucid military gi leader ama Antiochus for Epiphanes haiba mahak asi aikoi gi Greece gi ningthau kingdom mari thokpa adudigi masa I mean Greece ki ningthau mari adudigi thorakpa masa oina thorakpa Seleucid king ama ningthau ama oina mahana Antiochus Epiphanes na Jews singbo numit lising aniga chahum ase mana kanna ikoi bu namtharaga torture tawgani haina mi khrana adum haina understand tawbani adubo mahak asi Antiochus Epiphanes ase mahak ase 216 BC to 164 BC da mahak ase hinglamme aduna mahak ase 164 BC da sibani isin announcing ase phajana khangse ko aduna Antiochus Epiphanes ase little horn aduna te 2300 days numit lising ani ga chahum changna Israel singbu Jew singbu awa nang piba persecute piba nupa adu natte habse aikoi khangna na ba hojikti ma ke chahi aduning singse ma ase 216 BC digi pok laga ma ase 164 BC da ma ase sibani okay adu oirabadi Antiochus Epiphanes asina hojiki 2300 days prophecy manung aduda little horn gi power ado Antiochus Epiphanes na te haibase aikoina masidigi asumaina tasengna khangba ngamme because his time frame doesn't fit in magi punsi mana hingi bachahi ado ngasai ge 2300 days adu da fit in tawba ngamde maramdi ngasai aina mathak ta hai ki bagumna 2300 days ase Daniel gi matam da thok da banate but it is for the end time akon ba matam da thok da bani haibse akoina masi achumaina masi dige understand tawba ngamgani aduna Antiochus Epiphanes di 164 BC da si khrabani adubu adu matamda hojiki Daniel ge 2300 days prophecy ase haudri habse akoina horen so adumaina uba phangadori aduna hojiki Daniel 8 aduda Gabriel angel Gabriel aduna sargadut Gabriel aduna 2300 days prophecy ase karira habdo explanation tawba haugadori hojikte akoina yengse ko masi se akoina Daniel 8 ki 2021 do yeng bakanda kari hai hojikte Gabriel do na mangonda asumaina explanation je hawe ram ko hameng ram ya hameng aduna kari to we maksa masi ge hameng ase two horns a ram with two horns machi ani hauba ngasai gi hameng aduna kanabu represent tawrabra hairaga madugi matamda Media Persia haiba ko Medo Persia haina aikoina aduguma ning thau leibak adubu aduna represent tawe aduga male god aduga ngasai gi amuka yaw male god aduna kanabu amuka represent tawbra hairabdi Greece pu represent tawbani ko Greece ki lamdam adubo Greece ki ningthau adubo represent tawe hana mana very clear oina Gabriel aduna Daniel bo haiki mana ram u ki hoi Daniel 2 da Daniel 7 da aikoina tungan ba lion gumba aduga bear gumba urami aduga Nebuchadnezzar gi
mamangda mahaki golden statue adu uwe head of gold bronze adu mathang laraga hujikti Daniel 8 lakbaganda a ram natraga male goat haibado masise ram aduna kanabu represent tawbra Medo Persia buni aduga male goat aduna kanabu represent tawbra Greece buni habse tasengna angel Gabriel aduna takpiki adubo mathang tarakpada ngasai gi ram ga male god adu budi mase Medo Persia ni ko mase Greece ni ko haijer busu mathang tarak pa matamda little horn adu budi kanara hai base makoina depict tawbi te angel aduna phajana sengna hai bi te adu bo ekoina Daniel 8 ki 9 23 24 pa ba matamda masi gi little horn ase kanara karamba power ra hai rabadi mase obviously it is obviously Rome oigadabani hai base ekoina uba phange aduna religio political face of Rome ko ase pagan amasung papal anina church and state unite together ko asi tawraga aikoi mayam bu Christian mayam bu Jews mayam bu awa nang pi khibagi wari adusu aikoi na loina khangba ngamme aikoi na loina ta kare masise aduna hujikti ram aduna Medo Persia ni male god aduna Greece ni aduga little horn matsi apik pa hogalak pa adudi kanara hairabadi masi Rome bune habise aikoi na taseng na aikoi na uba phange aduna Daniel 8 ki verse 10 to 12 amasung 25 amasung 10 to 12 adu Daniel 8 ki 10 to 12 adu pamba kanda ngasai gi hogalak liba little horn hairiba Rome asina ishor gi achumba bu ishor gi wahi singbo manghan ki ekoina masi loina khange dark ages haiba ko karigi damak dark ages haibra ishor gi Bible sing wahi sing ase loina mai thadok pani dark ages ki matamda isini naw sing ekoina wari do loina khangre aina loina ma haidrasu adumaina ishor gi achumba bu namthaningai cast down the truth to the ground ishor gi achumba sing bu namtharaga mi hat mi pun tawrga tortured or persecute tawkhiba ase religio political power face of Rome na masisi chathaki aduga ishor gi Christ heavenly ministry adu phawba makoin interfere tawi hai Rome sing na ko masigi thodok mayam ase thokhibado Daniel ngonda ngasai gi angel Gabriel aduna asi lakani ko haibse mathang explanation so asumaina tawbi ki ko 2300 days aduna hausi aina haire base aduna hojikti asumaina little horn aduna Greece na tawkhre Medo Persia na tawkhre Greece na tawrakhre adugi matungda amuka Rome na ishor gi singlopu ishor gi achumba bu atum attack tawrga persecute tawrakpa ado Daniel 8:14 da ishor na hujikti chahi lising numit lising ani ga chahum suba matamda ishor na bichar haurani masigi bichar ase it is God's answer to the challenge of earthly and religious powers that have attempt to usurp the authority of God ishor gi authority adubo challenge tawriba sing adu de ishor gi paukhum ne hai bichar haubane haibiga arthadi phatba makoi adubo ishor na bichar tawraga pap asibu mara phukna manghaningai ko mioi bana ishor gi achumbadu nam thaba ngamlo habigi paukhum pinanaba masigi bichar ase ishor na haukhibane habise ngasigi parana aikoi bo takpi duna laye aduna hoi hojikte ram asini ko aduga male god asini ko little horn asini ko habdo phajana takpi re Daniel na understood tawkhre adumakpo hojik mahana khangdabase karira 2300 days haibase karino haibdo ma amuk so khangdri hojik so ka ma phajana khangdri hoi cleansing of the sanctuary ishor gi laisang sengdok pa haibasi karibuno hairabde masi bichar haubani adu bichar hauri basi gi maram se karigira ishor gi mi sing miot minai tawraga persecute tawraga dugumba mayam pap na yamna kan khalak laba asida ishor na pap asibu sengdok na ba chatharak pa thorang ni habisi so ma khangba ngame adubu 2300 days ase karira haibse ma hojik phawba khangba ngamdre mado ekoina karamaina ma khangbra haibdo hojik ekoi achumaina yengminasi okay hojik ti 2300 days ado Gabriel na phachana explain tawgadore ekoina Tuesday ge parada masise uba phangani aduna Tuesday ge para aduda ekoina tamgadori base krira 2300 days adu saruk ani ahum thokna angel Gabriel aduna explain tawgani aduna asahan bada ekoina yengado base 70 weeks hapta 70 asi krira masigi prophecy asina krino haibdo ekoina yengse Daniel 9 ge 23 da kri hai ishor Gabriel aduna Daniel ngonda kri haibra Daniel 9 ge 23 da consider the matter and understand the vision ko masida nangna
ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯕ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯅꯕ ꯐꯖꯅ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯈꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯒꯗꯨꯠ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯅꯤꯌꯦꯜꯉꯣꯟꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤ. Okay, what matter and what vision la? Hojikki Angel Gabriel na hairibase karamba vision bura nang gyan taningai khallo haina Daniel bu Gabriel angel aduna hairibase. Maramdi Daniel 9 dadi there was no vision recorded in Daniel 9. Daniel chapter 9 asidadi amuka ishor na Daniel ngon the vision atopa pi de isin inausing. Se koi pasana tase. Daniel 7 2, 7 amasung 8 ta vision pi adubu Daniel 9 di pi de hojik de Daniel 9 na labaganda ngasai gi angel Gabriel aduna haye nang na ukiba vision ado khang nang na banang gyan tao adu di karamba vision burama na haire base ko adu oirabadi Daniel 9 de ishor na amuk anoba vision pi drabadi hojik haire vision ase atopa vision bunate but it is a vision of chapter 8 ta maru oina 2300 days Daniel na ngasai gyan ta khidaba atopadi ma loin gyan taraga 2300 days ase gyan da daba madugi vision ado nang gyan ta ningai phajana khallo haina Daniel chapter 9 da angel Gabriel aduna Daniel ngonda haibi khibada ekhoin uwe. Okay, adumai tawraga Daniel 9 gi 24 dagi 27 phawdo parabadi 70 weeks ki prophecy adu ure hapta 70 gi prophecy adu ekhoin uba phangani. Aduna masigi 70 weeks ki prophecy aduda kri haya Daniel 9 ki 24 da kri haibra 70 weeks are determined for your people the Jewish nation ko Daniel ngonda haiba se krira hapta humbudra gi manung aduda hapta humbudra ase nangi mi singi haibadi Israel masa singi Jews kingi matam ase ishor na pibani ko haina ngasai gi sargadut aduna Daniel ngonda phajana explain tawbiki. Aikoina Ezekiel chapter 4 gi verse 6 amasung Numbers 13 gi 34 adudi yenglabadi one prophetic day equals to one literal prophetic year hai masisibo aikoina year day principle haine su khange Bible da ko prophetic days ase nongma ase chahi amaga manai haibsa hoji aina haikiba Bible text aduda iduna leira adu oirabadi prophetic days ado prophetic years the on talk rabdi hojiki 70 weeks haibase 490 days oigadori bane ko 490 days oigani hapta taret hapta hombudra asidi numit aikoina pathok labadi chamri ga maudra oigani so 490 days ko aduna angel Gabriel aduna kari haibi bra hojiki Daniel aduda for the first 490 years ko 490 years ase will cut off haibane madu kakthat kani means will determine ko masi se ai ko Hebrew gi lon da haide chathak hai ba determine ko khandok pa makhoi gi damak ta determine tawraga makhoi gi damak ta matam kai thok pa okay amuka han na hai ge gyan ta ni ngai 2300 days numit lising ani ga chahum gi adu da explain tawba haurak pada Gabriel aduna Daniel ngonda haiba se 7 weeks ka hapta taret aduga numit 70 weeks hapta humpudra aduga numit ta pathok labadi 490 days ase hojikti year day principle da lak rabadi 490 days ase se hojikti amuka 490 years haina chatkadaw rabani isin inausing gyan tagani haina khalle 490 days ase year day principle apply tawkrabani na 490 years oina chatpatare aduna angel Gabriel na haibase 490 years ase cut off determine masi se kakthokani kanagi damakta masimgi matam ase pigidaba Jews singi ishor gi masa singi damakta pigini hai adudi what are the 70 weeks or 490 real years cut off from kadai degira hojiki hapta humbudra natraga chahi chamri gai maudra kakthokadobase ko 70 weeks natraga 490 years cut off tawgadobse karambadagi cut off tawgadabra masi se atopadagi cut off tawningai adudagi kakthokningai leite adubu masi se ngasai gi chawba big picture of 2300 days prophecy adudagi kakthorakadobani gyan tagani haina khalle 70 weeks natraga 490 years cut off tawba ishor gimi singi piba matam piba haibse karamba chahi digi lawthorakadabra hairaga 2300 days natraga hojikti literal year day principle apply tawraga 2300 years adudigi 490 years ase ishor gimi singi damakta pigani haina adugi explanation adu tawbiki
Okay. Hojikti 70 weeks to aikoina gyan tare. 70 weeks ase 2,300 days adudigi kakthorak pani habse aikoina gyan taba ngame. Mase aikoi phajana gyan tadre di ngaugadori bani. Atopa denomination singna 70 weeks prophecy se 2,300 days prophecy adudigi tongale. Masi se two different vision ne timeline ne haina mi khran adum haina explain tawe adubo koi nang si khangbadi Daniel 9 da ishor na vision atop kri su pi de Daniel 8 ki do explain tawrak pani aduna masi the 70 weeks natraga 490 years ka drop taw ba hai base 2300 days tagini ha ba koi phachana clear oina khangse okay hojik the 70 weeks ase hapta humbudra ase natraga 490 years ase saruk ahum thong na muka khaidok pani isini nausing Masi ahan bada 7 weeks haiba ahan ba 7 weeks hapta taret adu hapta taret to aikoina muka chahi da all of the 49 years chahi 49 years ase saruk ama oi aduga amuka 62 weeks haiba ko hapta humpu ni toy haiba amaka muka khaidokani aduga amana the last week natraga 1 week hapta ama okay 70 weeks na ahum thok na khaidok padudi karira 7 weeks 62 weeks 1 weeks okay now 7 plus 62 plus 1 equal to 70 weeks aduna sabani 70 weeks ase ko okay adudi ahan ba 70 weeks adudi kari no natraga 49 years adudi karira 7 weeks ase 49 years ka manare haibse ekhoina khange adu 49 years asida kri tawkhibra 49 years asida ningthau Artaxerxes na Jerusalem ase amuka rebuild tawro haina Ezra ga Nehemiah da political and judicial autonomy ase PB khibani ko masigi 49 years manung da lakadobani masi karamba matam da mana masigi ningthau Artaxerxes ki kari haigadra magi hukum ase thokhibra hairadi 457 BC da hukum ase thokhibani ko kaman asi thoki amuka Jerusalem adu rebuild tawningai 70 weeks prophecy se karamba chahi digi haubra hairabadi ishor na ngasa have those 49 years natraga 70 weeks 7 weeks ase ahan ba 70 weeks ase ishor gi mi singi damakta pigini haibani adudi ahan ba 49 years aduda ningthau Artaxerxes na Ezra amasung Nehemiah da piraga Jerusalem ase rebuild tawna na ba pi thoki karamba chahida 457 da okay aduna hojik ti 457 dagi 408 phau ase chahi kya laibra hairabadi 49 years laikre 49 years ni adu oirabadi 49 years as a complete towning I get the Makta. Ishore give me singing Jerusalem ado rebuild amuka towning I get the Makta Chahi Kaya the Gikaya Paupi Brahiradi 457 BC the Gi 408 BC Paus and Matam ado Piki. Madugi Manung the Kayano ado Hapta Taret Oikre meaning Chahi 49 years ado complete Taw Krabani. Okay. Hojik ti amuka aduna first week aduni ko 7 weeks aduni hojik na amuka 62 weeks hai hapta humpuni thoi masina kri tawbra hairabadi Jishu Christa na 27 AD the maha ase baptize taw ki Messiah the prince ko Jesus the anointed one ko thau tai bi khraba ishor gi machani pa ado 27 AD the baptize taw bani adudi ngasai gi 49 weeks ado 408 tegi loi khre hai adudi amuka 408 tigi karamba chahi phau paradi 62 weeks ase lak pra hairabadi 408 ngasai gi Jerusalem rebuild tawbagi chahi 49 years hek complete tawba adudigi hauraga 408 BC digi 27 BC phau base chahi kya laibra hairadi 434 ko chahi chamari ga kunthra mari ase amuka laikre okay adudagi ekoi aduna hojik te ekoi khangada base 62 weeks equal to 434 years have do khangjin se isin announcing ko 434 years okay ngasai gi 49 years ama chatkhre aduga kri amuka 434 years ama chatkhre mase ani se 70 weeks si ahan ba adu da chat khrabani adu oirabadi masi se kramai tawre 49 plus 434 years equal to 490 years adu chat khre haibse aikoina uba phangi first okay yes 490 years adu chat khre
ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ 62 weeks ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕ 408 AD BCꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 27 AD ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ 434 years complete ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ 27 AD ꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯕꯥꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ 70 weeksꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ 7 weeks ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ 62 weeks ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 2,300 days ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯇꯥꯏꯝꯂꯥꯏꯟ ꯑꯗꯣ ꯒꯦꯕ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯌꯦꯡꯊꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 434 ꯑꯗꯨꯒ 62 weeks ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ 49 7 weeks ꯑꯗꯣ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ 483 years ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯦꯕ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯟꯖꯦꯜꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ 490 years ꯆꯍꯤ 490 years ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯤꯗꯤ 343ꯒ 49 ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ 483 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ 490 years ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤ 1 week ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤ ꯀꯣ 7 years ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯋꯦꯗꯅꯁꯗꯦꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯕꯤꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯗ ꯂꯥꯁ ꯋꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 1 week ꯃꯦꯁꯥꯌꯥ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯔꯥꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯖ꯭ꯔꯥ ꯆꯦꯞꯇꯔ 7 ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯑꯁꯦ ꯔꯤꯕꯤꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯌꯦ ꯀꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯌꯥꯅ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯌꯥ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯑꯁꯦ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯕꯤꯜ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯥꯔꯇꯦꯛꯁꯁꯅ 457 BCꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯑꯦ ꯑꯗꯣ 457 BCꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯥꯔꯇꯦꯛꯁꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯎꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯦꯔ ꯍꯣꯝꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯈꯣꯏꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯐ꯭रीडम ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯦꯔꯨꯁꯂꯦꯝ ꯔꯤꯕꯤꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤ the most accurate chahi asi 457 BC ne haibse aikoina khangse achina taba chahi kayasu laye adu singdo ai loina touch tawraroi adubo khwaidigi accurate oiba khwaidigi chaba asidi karambara hairabde 457 BC sine haibse aikoina masi phajana khangjin hause aduna masida aikoina amuk khanggadawbase ningthau Artaxerxes thokiba issue ase masigi degree ase autumn da thokpani haibadi naken thako September October aduda okay Jerusalem da amuka chatlaga Israel macha sing Jews macha sing nakhoi amuka Jerusalem se rebuild tawraga nakhoi amuka autonomous independence oina amuka pankro haibagi yathang hukum ase ningthau Artaxerxes na thorak pase 457 BC gi September October adugi matamda thokpani chahi haurakpada nate adubu September October ko naken tha aduda autumn aduda piki adu oirabadi 457 da pikhiba ngasai gi degree hukum ado aikoina sumaini yenglakpa matamda adunang 457 BC da Jerusalem da amok kanakoi chalaga rebuild tawba yare haibagi hukum thokhiba asidagi Messiah Jishu Christa na baptize tawdri phao haibaga duda chahi kaya laigadabra hairaga chahi asi 483 years laigadabane haibase aikoina Daniel ge writing digi uba phange meaning 69 weeks oigadabane haibda aikoina uba phange okay amuka haige 457 da hukum thokibasina Jishu Christa na baptize tawdri phao da chahi kya laigadabano hairabadi chahi da parabadi 483 years laigadabani hafta da paradi 69 weeks oigadabani adu oirabadi 457 dagi 27 AD phawase 483 years oikre 69 years adu oikre habdo aikoina phajana uba phangre hojikti accurately karisu khetnandana adu thunglaga leibani ko 69 weeks ki prophecy da adu dum thunglaga rei adudadi amuka 483 years would pass from the time the Jews started building their city to the time when the Savior started his work on earth okay masida hairibasi Jew singbu nakhoi amuka nakhoi gi leiba ado rebuild tawkhro nakhoi gi independent pire haina lauthokkiba chahi adudagi Jishu Christ na mahaki earthly ministry ko 27 AD da mahak baptize tawraga earthly ministry hauba asida
2300 days adudigi chahi kaya oigadabra hairabadi 483 years oigadabane haibane gyan tagadra khangde khara amuka ai haibe yenge Jew singbu amuka Jerusalem da nakoi panba chakro haina thokhiba adudigi Jishu Christa na maki early ministry hauba ase chahi kaya oigadabra hairadi 483 years oigadabane 69 weeks oigadabane haibane 69 weeks oigadabane asigi 483 years ase kadaidagi thorakpa kadaidagi oigadabra hairabadi ngasai gi big picture de yanga amuka 2300 days ki saruk aduda 2300 years ki saruk aduda 483 years asidi ko hekta na koina Jerusalem da larga amuka yum saba kri kri hauraga Jishu Christa na maki early ministry hauba phau ado 2300 days prophecy adudagi chahi 483 years asidi haukhra dawbane haibane okay Jishu Christa bo AD 27 da hat kre I mean, sorry. Jishu Christa bu AD 27 the baptized tau kre Matthew 3:13 to 17. Messiah means anointed one. Ko ma thau tay bi kre magi ministry hau kre. Okay, hozik ti. Ay koy na muka Daniel 9:26 the pabakanda. After the 62 weeks, Messiah shall be cut up, but not for himself. Hay. Hozik ti nga say gi hapta humpuni toy 62 weeks ado hek loy krabakanda. Ko 62 weeks ado hek loi khraba matamda Jishu Christa asibu cut off tawkrani hai ado kanagi damak but not for himself is in housing matom taginate kanagi damak mabu cut off hatok pra mabu amuka lauthok pra mabu yauhanda bra mabu cross the heart pra hai magi matom taginate hai. In other words, the death of Christ on Calvary's cross was for us. Jishu Christa na ekoi gidamagda. Jishu Christa na cross ta itaraga sibi do nang ay gidamak ni ne. Jishu Christa matom ta ginate ne. Not for himself, matom ta ginate. Adu gimaram na Apostle Paul na kri haye Romans 5:8 ta. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ay koy na pap tawdo na layba matam do. Ishor gi nungsiba na yom silerga. Ay koy na pap tawri ngay matam do magtada. Jishu na ay koy gidamak da sibi kre. Died for us. Matom da ginate. Hausik te hapta humpuni toy ado 62 weeks ado hek lan kraba matam da Jishu Christa na Jishu Christa bu karop tawreni haibag artha di mana ay koy gidamak da sibi rene. Okay. Daniel 9:26 ta ado after 62 weeks the Messiah karop tawreni hai kre aduga Daniel 9:27 the kri haibra yeng se koina. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. Ko hausik te hapta ama 69 di 70 weeks yona na ba 69 weeks di yo kre adubu 1 week di wat hori 1 week adu di kri tawgadra yeng se. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. Aduga hausik ki middle of the week hapta adugi tangkai aduda Jishu Christa na hi mahak aduna irat puja tawriba yaw halaga kari tawriba sing asibu loyhan kreni hai. Okay. 1 week ase hapta ama ase numit kya ni na sabra ikoi loi na kange numit taret ni na. Okay. Ado year day principle the on talk labadi numit taret ni ado hojikti chahi taret oi kreni. 7 days is equal to 7 years oi kreni. Ando middle of the week hairabadi numit taret ni gi tangkhai dikri numit ahum ga tangkhai adu chahi da puthok rabadi 3.5 years da ma asibu kadop taw krani adu ga sacrificial system adu loina loihan krani habse ekoi bo takpi duna leye. Okay aduna mahak asibu in the middle of the year adu the 7 years adu da yengo 49 years ka hojikti 69 years yokrabong kanda 1 week ado 7 years ado hojik ti kramai tore in the middle of the year ado Jishu Christa bo 31 AD da Jishu Christa ki crucifixion lai khre hab do kangi Jishu Christa na ikoi gi pap ki damak ta sibire magi cross the tabi ba I adu na sacrificial system pum damak asibo loire ko haina Jishu Christa na law thok pi ki ko Jesus and the apostle gave Israel the last chance to accept God's covenant for 7 years. That is from AD 27 to 34. Ko ngasai gi 27 AD du phawbdo ai koina sahi kya yokre haiba ngasai habdo 483 yokrabni. 483 years yokrabni. Adu di 7 years one awbni. Aduna 27 AD dagi 34 AD phawbse sahi taret ni.
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯏꯁ꯭ꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯀꯣꯟꯗ ꯄꯨꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯨꯕꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ 34 ADꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ 34 ADꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯐꯟꯕꯨ ꯅꯨꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯦꯟꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯁ꯭ꯔꯦꯜꯁꯤꯡ ꯖꯤꯎꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯒ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯦꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯍꯥꯠꯂꯒ ꯁꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 1 week ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯆꯍꯤ 3 ꯑꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯉꯁꯤ 7 years of tribulation ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯔꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ 7 years of tribulationꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ Daniel's 9ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ 70 weeksꯀꯤ ꯑꯀꯣꯟꯕ 1 week ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯀꯣꯟꯕ 1 week ꯑꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯗꯣ 1 weekꯇꯤ 7 daysꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯔ ꯗꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ 1 week ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤꯅ ꯁꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯑꯁꯦ ꯆꯍꯤ 8 ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯅ 7 years of tribulation rapture ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ Daniel 9ꯒꯤ 70 weeks prophecyꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕꯗꯤ 70 weeks prophecy ꯑꯗꯨꯗ 7 weeks ꯑꯀꯣꯟꯕ last week ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯀꯣꯟꯕ ꯍꯞꯇꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ 8 ꯑꯗꯨꯗ tribulationꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯁꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯏꯁ꯭ꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯌꯦ ꯂꯧꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯦ 31 ADꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ another 3.5 years ꯂꯥꯛꯑꯒ 34 ADꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯐꯦꯟꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯔꯦꯞꯆꯔꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ tribulation 7 years of tribulationꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯐꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯔꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ 2300 days ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ days ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ 2300 years principle prophecy ꯑꯗꯨꯗ 490 years ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ 70 weeks prophecy ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ aduna Daniel 9 21 da Gabriel ended his explanation in Daniel 9 da loisilaga however Daniel 9 only covers the first 490 years of the 2300 year period adu khangse Daniel 9 da Gabriel angel aduna Daniel ngon da takpi base 2300 days ki saruk ama oina 490 years natraga 70 weeks prophecy adu khakta haibi bani the first 490 years apply for the first advent of Messiah and ended in AD 34 da loikre ko 490 years se karamba sahi da complete tawe haiba 34 AD aduda loikre masise Jishu Kristana taibong panda the first advent ko ahan balarga miyoi bubu kanbina ba thabak tawkhibado adubu ullaga laye subtracting 490 years from 2300 years adudi 2300 years sahi lising ani ga chahum aduda chahi 490 years ase minus tau thokrabadi kak thokrabadi haukrabadi chahi kya di watlaga leibra 1810 years ase watle chahi lising amaga chanipan ga tara ase watli okay haukiba 490 years aduda kri thokrabra de ekoi loina ure adu 2300 years prophecy di complete tawningai chahi lising amaga chanipan ga tara wali masi manung da kri thokadra habda ekoi samlapna amuk tang yengsi aduna hauzik second 1810 years ase ishor gi mi sing gi pibani matam ase ko ishor gi mi sing gi matam ase pire aduna AD 34 dagi ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ 1810 ꯌꯧꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯎꯕꯁꯦ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ meaning to make 2300 years ase 34 AD digi count tawrabdi karamba chahida 2300 days se yobra 300 years se from 334 AD digi ekoina pa ba horadi 1844 pawbado 34 AD to 1844 AD ase 1810 years ni isini nausing adu already complete tawkre haina khangal se adu then what happened during the other 1810 years hojikti chahi list what horiba lising amaga chanipan ga tara manung asididi kari thokpra okay little horn masha
apikpa I mean machi apikpa aduna masise kanabura ay ngasay so hai kre papal and pagan and papal Rome buni ko Christian Rome natraga non Christian Rome asibuni masi ani asina ishor gi mising bo kayamok thina tawkhibra haibda akoina uba phange ko false worship introduced tawraga dark ages matamda Christian singbo torture tawba persecute tawba Rome gi mising na Caesar bu khurum ga dabane haiba asigumba kaya se puthorga religious freedom se karishu lei handraga tribulation awat anai persecution mayam pi khibado little horn gi period tani little horn ase one nasty individual na tenga sai makoine Antiochus Epiphanes the fourth ne ka haibado adu natte adubu masidi pagan and papal Rome buni habisisu ekoi loina ekoina thidok pangamme aduna Jishu Christ na heavenly sanctuary da aikoigi damakta interceding tawraga leiba adu phawa makoina kri tawba attack tawbani makoina adugi maramna masising asibu loi hananaba 1810 years asida Jishu Christ na ishor na kri tawrakbra ka Leviticus 23 gi 26 to 29 adu yengba kanda kri haye Day of Atonement ase lakre adu nei afflict their souls na koigi thamoy adu sengdo o haibane ko Day of Atonement laktringaida makoina 10 days before trumpet blow tawraga makoibo pukning hongdoki madugi manungda nakoigi afflict their souls nakoigi pa mayam do haido that simply means to humble themselves and examine their hearts confess their sins repent and ask God to clean them makoi aigi pap kri leiribra habdu thidoraga pukning honglaga no luklaga nau tharaga pap haidokraga ishorngonda nijabagi matam adu oye haina Leviticus 23 da hai okay adu oirabadi haujikti 1810 years asidadi dark ages ki matam 1798 loikre adudagi matam aduda kri tawre Jishu Christana 1810 mana taibong panda mage earthly ministry loibagi matungda amuga chahi lising amuga sani pantara hek suba matamda heavenly sanctuary ado cleanse tawkre adudi yengse 457 BC digi 1844 AD asida chahi kaya laibra masigi manungda chahi 2300 days ado laikhrabane ko isini nausing 2300 days ado laikre okay aina haining budi 1810 years ase aikhoi mi singbo taibang pan gi mi singbo ishor gi mi singbo miot minai tawkhibado aikhoina uba phange adu hek yauraba matamda masigi miyot minai adum chatharaga leibi yade ishorgi judgment haurani haina 1844 de ishorgi judgment adu haukre 2300 years ase kari chahi digi paba haugadaba 457 BC digi paba haugadaba aduga kari chahi de loigadaba 1844 AD de loigadaba adu di 457 BC to 1844 AD se chahi kya laikhrabra 2300 years sahi lising aniga chahum adu da laikre haibise ngasigi parana ekoi momut sengna takpiduna le okay hojiki loibada conclusion that the hour of his judgment ishorgi bichargi matam adu lakre karamba matamda lakhrabra ngase ekoina thiba matamda 1844 digi heavenly sanctuary adu sengdokre meaning bichar adu haukre haibane first angel message adu fulfill ne isin announcing chatkre matam hojik ekoi hingduna leibiside judgment di kuire haukiba ekoi kari tawgadra ko ekoi pukning hongbagi matam oira it is the time for us to afflict our souls Israel masasing na Leviticus 23 de tawkibagumna pukning hongba matam no luk na hingba matam pap haidok laga hingba matam ishor gi aningba do thiraga hingba matam adu oikre maramdi waya bichar ase chatharaga kaidongai loigera khangde ishor gi bichar ase chatharaga laikhrabani ko ekoi pukning honglaga ishor gi manakta changsin se haibase aina mayam ngonda sumaina thamjaning bani hoi para ase khra lubagi maramna ekoina tabada khra bap tadaba gyan tadaba kayam rokso dumak laikhigani adubo ekoi ishor du kanna haijasi mahaki thawai aseng bana Daniel 8 ta haidiba 2300 prophecies asimakni ko haibdo mamut sengna khangba ngambo oisi adubo ngasi gi oina de ekoina tamkiba khra basic knowledge asina 2300 days prophecy ase asine habse ekoina khangsi masidigi 70 weeks adudigi 7 years of tribulation kaina lowthok libase masi biblical natte habse jo khanglaga bichar adu haukhrabanina aikoi thaurang tawraga pukning holaga leise ishorgi bichar loiraga mana taibang panda lakpaganda aikoi mayam sargada unaba ngam ningai aikoi kanna pratna tawse habse aina mayam da haijarga sumaina loirage tabi khraba mayambu ishorna thoidok hendok por adu pinabi ba oirasina